Maikanem Abilin. Tinapalabas kanayon ti panangbagbaga ni Ignas kini Victor. Agramanen kadagiti makitaltalon iti asyenda ngadda iti babaan na. Agsiddaw da taapay akaslag pakpakadan ti lakay. Itinot ayan ni Ami. Nakigtot da ito'y idi nakangeg iti kanalbong ti paltog. Amken na nga amangan no da Victor ken Lando ti napaltugan. Isu as sinurot na dagitoy. Nakita nitong an ti balasitang isu a kinamat na. Itagagayem adtoy ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Maikanem Abilin. Dimmaban iti kabalyo na. Sapay lako matasan nga agturong diti naglambangag. Nagsardang iti pandagnana. Saan ko mga umay dito ay? Saan ko ma? Sabong! At pakita ka kanya. Saan ka nga anwan? Saan? Jak mamatikan ko na. Agtali na udak dito naglambangag. Kagayang bita. Makita kon, leta naglamangam. Ni, imma tayo. Sapay lako matamapanan. Sapay lako ma. Kalbag. Awan man. Anya nga tatay nagputi ditoy. Kunat mo ti karisabong ngamsan magayam. Naglembangan nga tadadya babae. Matiliw ka lang karisabong. Saan ka na makali si kanyak? Ay, timanawan. Naimbaglakit din tadinak nakita dito yung naglamangag. Naimbaglakit din eh. Anya nga ta? Rumarak nga tan dito yung naglamangag. Ha? Kaslap to lumabas ah. Ayan nga ni Ami. Aglang naman siguro. Ha? Victor! Ha? Ami? Ha? Victor! Agyaman nak iti panangitulod yung kanyak. Dandani ka manin, Ami. Demonyo gayam da dyan lalaki. Wen, talaga at timonyo da. Kunakmat kami na di kan rumrumat dito inaladan nyo. Kas iti imbagak itay. Nagdanagak. Kunak no, da kayo tinapaltugan itay. Kunak no da, kasan tinapasamak ka da kayo. Ulitak, Ami. Saan kan arumrumar iti inaladan nyo? Wen, Victor. Ay nalakay, paggugusto ni Elizabeth ti ginatang ko a libro. Isungarod. Pag-ayat na timang buybuya kadagiti ladawan iti libro. Wala kay, tanagduduma ti ladladawan a makita iti libro. At daladawan dagiti ay ayaw. Tao, mulmula kan aminan. Ay, sumagmamanulangan atawan. Mabalinan ti agiskwela. Wala kay. Sapay lakumata mapagadaltan niya. Sapay kumaa. Alala kay. Tulungan na kun amang isagana iti kanan tayo. Tamangan tayon. Bayan taditan ni Elizabeth taagbuy-buya kadagiti ladawan. Awain bakit? Gayam, nagbakasyon tayo. Hintun umay pa nagsasabat. Agadal ka kadipay? Isumati ko na ni Mang Ignas. Magasat ka? Ngamin, anda ni Mang Ignas amang padal kem ka? Wenlando? Uray, awanan tinaganak ko. Adda ni Mang Ignas amang ipatpatag kanyak. Talaga nagasat ka gayam. Ignas! Rumar ka dita pagnanadam. Apay,
Ayo ti masapul mo. Papayapan na ka ni senyor. Mapan ka kano'y dimansyon. Sige, muna kon. Mapan ka kano'y tamad lang. Victor, papayaban na kano ni senyor. Tsaka mo, noo, anya ti baga na kanyak ijay mansyon. Umayak mo't Mang Ignas. Kahit ko ang makita ni Auntie Ella. Sanen, barok. Agyan kalatan ditoy. Urayem lang ang ti panagsublik. Mang Ignas. Ape akas ti panagkitam kanyak. Unay kanaya. Kasalasaanak nga agsubli iti dayta jarmo. Mang Ignas. At talaeng ibaga ni Senyor Simon kanyak. Iso ama pa na kijay mansyon. Saan ka na sumurot? Ngamin, mapanog ka laeng. Unay kanaya. Malala na. Sumurot ka man laeng. Sige, tuwata nga roden ama pa ni kijay mansyon. Dabar kentong anday ta. Kaslator orayin da. Mang Ignas. Sige, agsublikan Victor. Siyak ti sumango kadakwada. Mang Ignas. Agsublikan barok. No at dadag sa mapasamag kanyak. Awan sa balay nga aramid no di isuda. Di kay panawan, Mang Ignas. Ang mga numairaman ka. Sigurado asingirendak. Gapo iti panang tupak ko iti ulo nitong ide iti bataw. Mang Ignas. Maamapan kan Victor. Umasidag ka ditoy, Mang Ignas. Nangin mo. Singirin kay ta. Anya pala ang tiraramidong ngay barok. Tumaray kan ang mga lumayraman ka. Darasan. Sige, Mang Ignas. Aglamangak dito eh. Paliwag ina. Mang Ignas! Mang Ignas! Mang Ignas! Saan? Di nakpalaan! Mang Ignas! Mang Ignas! Awan asida! Pinatay na ni Mang Ignas! Senyor! Senyor! Ay na, senyor! Opay. Anya ti mapaspasamak ka. Aday may atag-asyenda! Impaka muna na tayo ni Mang Ignas! Anya. Awanan ni Mang Ignas, senyor! Awanan! Pinataydan! Anya. Senyor, mapanag iti asyenda, indang kitaan. Pankak na pudno. Ala, mapanta dua Ella. Puno gayang tinay padama. Senyor, nakita ko daw, Victor kung Mang Ignas. Nagsasagit ni Victor. Hindi nasagak. Matay-mata ni Mang Ignas. Awanan pulso na di pulsak, senyor. Anya. Asino tinang papatay kan kuana? Asino? Ang daki ti dalan ko nga kawid. Hindi na damang ko kanalbong ti paltog. Ti sanunay nga dayaw. Inimot nga Mang Ignas ti pinaltugan da. Sige, bayan nyo. Siya kung ti makamo iti bangkay ni Ignas. Makamo akon, iti pan na kaitabon na. Imposible na tati maatap anang paltog iti dayja Mang Ignas. Katawan mo't nakakita ka na ta, boss. Saan natabas tama ito daw? Talaga man. Sana pa dyan da senyor. At data ti aking gapuanan iti panakatay na. Gapot at data mat dito'y bantay. At data dito'y ayan. Dagiti mula a marihuana. Boss, tiubi nga kadwa na. Nakita na nga ta data ti ng paltog. Uray nakita naman bilang. Awan parikot tungan. Sigurado nga agbutang dayjay. Pagkunaan, boss. No agipulong. Ison ti sumaruno apaltugan ta. Victor, kaasimat ni Mang Ignas. Kaasimat.
Wan, Ante Ella. Talaga ka kasi. Awanan ti mangipatpatag kanya. Awanan tinatda. Ante Ella. Victor. Nagsayat ni Mang Ignas kanyak. Pinatay damad. Ada ka mangipatpatagkan ka, Victor. Ante Ella. Hindi ka baybayan. Tulungan ka. Bilin day ta ni Mang Ignas. Kuna na, adi ka kanubaybayan. No awan tun iti day to yapyan. Ha? Kaslam mo na matayan. Iso ang kasta tibilin na kanya. Iso matlagayam. Itala ang amiris ko. Impak pakaunanan, Victor. Ante. Kasto'y gayam ti mapasamag kan ko na. Isa ko na adi ka baybayan. Hinto nawanan iti day tiyabiyag. Mang Ignas. Salbag nga Ella. Napanan na. Apay asaan ang nagsibog ka dagiti masetas ko. Atay tayo dyan, Shinda. Nawayat mo sumurot ka. Tayo dyan, di pa panakita. Anya? Atay dyan, Nela. Naputa malamlamayan ti bangkay ni Ignas. Anya? Awan ti nakakita ti napasamak. Kuno ti pan nakapapatay na. Isungawan mapabasol. Awan ti maitudo. Natayan ni Ignas? Victor, nakita ka nga dito yung abay tilo. Ha? Lando? Gayem. Awanan ni Mang Ignas. Ni Mang Ignas tayo ito'y nakalungon. Saan? Awanan ni Mang Ignas, Gayem. Diyak lang pagarupagay, Gayem. Nimot, Gayem. Mang Ignas tayo ito'y lamlamayan nyo. Naklatak iti gusto. Takas tayo timasang patak dito'y. Pinatay na ni Mang Ignas. Gayem. Pinatay na ti mangipatpatag kanyak. Yaman tayo. O sino tinapatay kan ko na, Victor? O sino? Kaasimat ni Mang Ignas. Kan oray ni Victor. Kasano itong tibiyag na. Tawanan ni Mang Ignas. Buwan nga rod. Kaya't ko ang makita ti bangkay ni Mang Ignas, Lando. Kuyugan nakama pa ni Jacinda. Ha? Magnata itinsuro na idi kanya kadahalan. Kapnaawan ti pakaisag makanta. Mapantan, Lando. Ano ti kayat yopan na kaitabon na, Ella? Kalpasan ti talong aldaw, senyor. Sige, matumpal. Senyor, dituyak pa ila ko maasyenda. Kaya't kung asikaswan day ti apan nakalamay ni Mang Ignas. Imbilang ko ngaminan kas puno akabsat ni Mang Ignas. Iso akayat ko asyak ti mga sikaso iti amin. Sige, anagan ka dahil. Agyaman senyor. Simon, umanakon nga gawid. Adda pa panak. Apay, makipagpatpat nagkakadi ditoy. Di kanto agawid inton rabi eh. Owen, makilamayak pa'y. Agsay sayang ka iti oras iti di mo matkapkapin ano at tao. Senyor. Sige, makilamayak, Ella. Makipagladingit ako, Victor. Agyaman nak, Ami. Awanan ni Mang Ignas. Sayang. Nakasingsingpot pa yung tao. Di ba la jeripis tinatay?
Apay pailaan ni Mang Ignas. Wen nga ron dagiti kumadakes at tao ti matay. Sana dagiti nasingpet. Amuyo ka di? No asino tinang patay kan kuana? Ha? Ammom? No asino? Wen. Amok launay. Amok ida. Anya ti mapasamak kini Victor, itatawanan ni Mang Ignas ang mangipatpatag ken kuana. Gagayem, di uliwayan na dinggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon Jun Ributazo. Sound effects Glenn Binawe. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. May kanam Abilin!